okasa church nsemu a enu a ye bododo na so de mamu ye ko bambo nsemu ye ko digitalization mu ene miamia wodo bebre na nani nansa mampani kasa na no osandi tuja ka biem se eye free SHS ye odiba ye free SHS enkofo akasa ho papa ebisi nkwada no wo mo ba fia wo mo be chadodo 3 month no akwa kosua de 3 month enkwada nenam fie sa ba kire boso miensandu na onsanko school na enwama bone nkwa no de ikọ se wanyuma na otwotu se wanhwi a na obokro no se ansa boso miensa na obetena fie a onohu ni se yakwama enti uka so nsua de mpo se ahaya enya de obesua de ba free SHS kro ya yese anu nti enkwadai efenyam se ye free SHS enwama do ya jejeje wo mo ehu senka ye bebre na no ena Ghana fo atu wo manu gu free SHS so se eye nhyehyeye na enhyehye no so eye papa na eye papa na afrase adi dwuma mfie ba ku mfie mienu ko mfie nane de eka kan no e wo se mampani hunu se enfumso na entiwahwe bi abam no e wo se yen sakraye eno nso mo ka mampani emfa wo ma nadwen emma wo mo enti free SHS besi ne entiwahwe ne de omanfo bi hunu se enkoye bia na nkomu utiam fra aban se omna men sakraye no besi ne mampani entu wanamo eno na ndura do kopiem na chef de fia or the state of the nation address etudwa enkakran bobo ne nsem so kodu enhumasua ye obowura free SHS mu no ena oka kire obibia okasa tie free SHS obibia osi free SHS ayesei ni say eye ensem bia mokafa free SHS mu bia no omampani na nado say ye muntwa so na munja bibia ma no. Free SHS might be labeled by its instructor as a mere political slogan that must be demonized, but it is in fact a transformative program that has broken myths and liberated minds. It is humbling on one hand and frightening on the other to think of the sheer number of talents the Free SHS has unearthed that would otherwise have ended their formal education at BEC. I know we will get more engineers, doctors, architects, scientists, writers, and poets out of the increased numbers of those attending senior high school who will go into further education. Even if they stop at senior high school, imagine what 1 million more secondary school educated young people will do to our self-confidence and the value of our workforce. That alone makes Free SHS worthwhile. I'm proud that the MPP government under my leadership has been able to bring this transformative policy into our education system. I believe the success of the Free SHS policy has answered its critics, and the arguments about it should cease, and we should simply concentrate on finding ways to improve it. I'm particularly glad that the fears about lowering of standards have been allayed, refreshingly witnessed through the 2023 batch of Free SHS. Eni amuti ye eye Ghana mampani nana adodankwa ekufuado na smodi tudwa fa Free SHS woni se di omanfo keka bia ye muntwa so munya bibia nhyɛ ne nsa enu a eno de tudwa e wo mra hye bidwefie na dodankwa ekufuado kan ne nsabu fiti krenkre kosi krankran wie ya pe ena ne edom kase wo mra hye bedwam wo mo ba no dani a wo ye mra hye bedwani a wo gina mude made hye wonom ewo afutu abato mpesoaso wo fimfi mantamo onimonyamfo Alexander Fenwoma ke so di jana namo so no se Mr. President wakani nyina wo fefe na sabre die na siapa ne de ma wo sesese Ghana ya hwede wo kan wo man no ekọ iye pa efradumu ekọ adumu na wo mu die wagidie se minority fo no ene na wo mo tepo na dodankwa kufuado ekasa nyina da Afenwoma ke kire se wo hunu se minority leader ne dom omo ya no mo tworo no mo tworo no mo tepo no mo keka no mo besebese wa ma no se oba no okwa so dam so okope ba no wo besebese se papa maame ada wabu ana wase da bi me moye sa no besebese ni bi na chese minority fo besebese tworo na anumo ana onimanyamfo Alexander Fenwoma ke kire mu se wo mo besio wo mo tworo wo mo yadie yo wo mo so majority afamu wo mani abede
Woman so ne woman minority for the befe so papa. Na busuan se ya nyina da yanim sasane amrahye badwam dwumadi asitie no. Sa State of Nations address o man Ghana tebia ne bobre no. Sa president de batu dwa sane amamra no man ho kwan no de batu dwa. Ene ya minority ne majority nyada kabom. Edi ho enkomo etoato ho adwene. Na debate no ena afanyoma ka ekire se wo mo amni abre papa atwen debate no. Sane minority for no tepo ya wo mu twetwere de utimu ze wono mo hyeda atwetwere nsam kwasi broni be se controversy ni amankwan wo mo ahunu pa se nana adodan kwakufu adu free hokọ na yesi debate ni afa hyehyɛ so awrade nyankopɔn minority fo no bedi wo mdwuma no nti majority fo so ya krado pa se dwuma bi e be free eye edonkuma na fam aba no wo mo adom kase no so be kyerɛm se ye dom won be twia fo so sane trata atwia fa taxi so no ene afenyo market wa ne nsem so bio ya no wo kyerɛm se wo mo de kwakɔbɔ kase papa ene ekɔde ama minority fo no so wo ma yo mo ho bibi atwetwere nsem so wo mo be kan nsem afa State of Nations address endrada ko so no ho a wo mo majority fo nso ma wo mo gaba es anse wo hwet nsem na nadodan ko akufado kan ye no a ewom esa fata ne nsem wa kan na da ye kron pepe afa enu nti sa afa wie minority fo beto wo mpe ba yanche e beto ayampe ade a ene na majority fo nso mpene wo mo kra wo se ye kasai edom kase wo mrahye badwafie wo mo nso ede enioma bi agu ho records woni omo che registry commission ene wono mo pale enioma gu omo asum ni omo trimu pa ni ebusa sa afanyoma akia de be records na weekend was hwe answer the State of Nations address Mahama Amabi pen was NDC for so betna so dom so enya akwanya de oman tebia bobre atudwa enji 2014 15 2016 senia any this amandokuo no ya omo ene minority foi ade betudwa omrahye bedwam no wonum so aboaboa no agu honom so womo minority foi ni nim na nesu womo beto endra kasahui ho mpea womo kwa koyi 2014 2015 2016 records aba na womo akire womo so se Mahama so betna so no womo number sa o Mahama so State of Nations address papa bia nu ana ewomo 2014 akosi 16 wama oman ne tebia nkoye bia enu ntinu se mo ba be kasa na mo twotwora na maye ready se yeso yakura records ya ye di be face mo records no nso nyo bia records NDC for records ani abusuya endrada mrahye bedwamu hodomoro oh my what ye wasume. We are ready to debate this message. However, Mr. Speaker, as has been the practice, members would want to prepare. And I noticed that the minority leader was jotting down a lot of notes. I need to remind you that I have with me the 2014, 2013, and the 2016 State of the Nation address. And all of these were full of lamentation. So, Mr. Speaker, I don't know what he was actually jotting down. But if it was a debate he was preparing for, Mr. Speaker, I want to assure him that we will face him with this optimism and remind him of the lamentations of 2013, 2014, 2015, and 2016. Enti ababresa 2014 yekomu agosi 2016 no. Encha na ababresa enti so munim no so mo ba cross ya. Omo majority for so be kyerem se amagani amagahia ne ehu amaga hoho. Nipa wuti ni nkan ya dom kase ba no dani no. Wasan so ayamrahye badwani a wogiram de madehia won mo afutu constituency ya no wo emfimfi mantamu onimonyamfo Alexander Afenyo Markin meko emrahye bedwafie wa mrahye bedwani madehye wo Zebila abeto ampeso aso onimonyamfo Cletus avoka na odi atudwa se ono betumi aka ni pense MPB a watena konya so baako mienu miensa de kɔ ana konya no so abribia wo mkɔ abato a ne wadi nkunim titiw ni ayi prime minister na delegate atoma no wam delegate no matoma no wam enu ati sedu general election a yekotoba no wadi nkunim yekotoba no wadi nkunim osisa no mani nina no uyi nipa ne mode mo kakra waboto nkyɛn a ketasohye eka hu bi ene masa MPC ni nina etumi bo wo makonya ho ban a obi antumi metu wo mo kiremu a
MPs a womutumi ebo womkunya ho ban no dodo na eye corrupt sen kanya corruption a womo ede omo agima kanya de ombetumi abo womkunya ho ban saa owura Cletus avoka ekasa ochem na ochrese ono na nkasa senso ye mrahye bidwani nti onim de oka onim babi ofi ani babi okọ ose se oye MP a ohwobo bi a eba so eba ne sikasem mo a be eba won so no ose won ma na obi di krata aba oh me mame ne mo retu o mo msika krango he no MP wa mana obetu abetia e wo so ma ne bi na ukoko ya MP so opesho kura de ne asem na wukura ya sorry program ni atonsa frɛ no na MP ni waba na asorifo guo na edom guo no mo no ose kai me va hwim ampa na odi ahwim na wa hyebo kakra na odi atuo bam na nso bɔhye no enya de obetumi adi so na bonso obi tu ne badi na wa frɛ MP wa nkonso a oni na busuafo na akura betumi atu abetia o eno kekekra nkanya ya oni na busuafo ne wofa ne na ɔte hwim kro tumi kra fa wo mu na no mo ne nam MP mom nto abama no oyo nipa bi a oni ayemye baako se ni tum de den na no me to kwa me atadin omna mejame ana omwam sika wanfi me he man to abama no ate araba tantuma no ono sisi yo sanso mu na akwa na mfo nti odaada no sanyo no a efo papa na MP ni nso se ekoba ne sape ya na wo mu suro pa enu nti se obi di abadi nto ba e wo so mpe kakrama no so obi di eye ba e wo so mpe kakrama no so obi tu ne badi a e wo so mpe kakrama no so obi empo ho akɔkye no e wo posi ana baby bia no hiamu a oba MP nchen a uniska kra e wo so mpe kakra edema no na no wura Cletus avoka kyerɛ sɛ sika nkitinkitinkitinkitinki wani na no ukaboma eye sika pempem na MPs no ehwere na obisa Ghana force anyambia MPs no womakatua eyesen na empu eye nko a obekɔ no bosome no eno nko apo ebeji sika sen fango nko abeto agu wo hyemu eno nko a sika krampo eyesen ukwa so dem a gagai ani hwo akwakoye no eno nko sika eyesen enti MPs ni sika nkitinkitinki bi a wo mo hwere wo monten ena mo manfo na ebepefiri won mo nchen nti se uye MP na paniye pa na pese otena wakonya so che na uye adwuma no ma ne ya akono na wanim banyama ache oye kromfo se wanya kromfo pa anwie sika bi ewonwuma ne miamia wodro bi a enya de obetumi abɔ nkonya ho ban ezenze se sika nketenketen no eno na so bi ba eye mu abi ba wode bekɔ abadintuo wode bekɔ afɔre wode bekɔ sika nketenketen bi nkɔfo ba won nkyai mi pesika tomo mi pesika mamba ko school mi pesika tokoko ama mema se sika ne na obeyi de ama nkrɔfo anya ne san de a enya de a MP bia no no obetumi ejina saa ɔhyew no ano owura Cletus avoka kyerɛ sabi aponchani firi so ase beka kyerɛ den ntema wu a yangina chinje ɔse ɔno ɔyɛ member of parliament Emma Zebila ɔwɔ mrahye de fie wakɔ abato ɔpen na onim de oka ene de ɔkyerɛkyerɛ ni na papa a ɔka sɛ ɔyɛ NDC mrahye bidani we no ɔse nya NDC MPs nko ena nya NPP MPs nko MP bia saa asɛm ya ɔken ɛto wɔn no na MPP dodo na no ne kan yɛ wɔn den enti obi wɔn mo nka enti sɛ obi kura besɛn sika na oni bi na de ɔde bɛpɔdɔ kura na watama ma no ontumi nya kukuduro nka enkyerɛnkyerɛ nsɛm mu woma no nsɛm ene omo ne ye bi nti enti ɔse ne kura omo ne sɛ so ɔyɛ MP pa na pɛsɛ ɔbo akonya oban a wanya kromfo akrate nya de obetumi. I've been fighting for the MPs. Every day, Momo, somebody is sick on either hospital, you have to send money. Somebody is going to do a wedding, you have to send money. They are going to do adore, they are asking for you. They are asking for school fees and whatnot. Many of us lose primaries and elections, not because we are not doing good work, but because you are not giving money out. How do you give the money out? You come and stay there for 8 hours, debating for 5 hours or 8 hours, and close in the evening and go and sleep. The following day, you have no money to send. You have to go out and look for the money. If I'm not corrupt, how can I maintain my seat? You have to be corrupt in one way or the other. You have to look for more resources. If you have to look for more resources, I have to go out, do some work for a contractor. As a lawyer, maybe prepare a bill or do this and that, so that I have half attention here and have attention outside, because I need more resources to be able to maintain my seat. Otherwise, you be a one-term MP. Many of those who are one-term or two-term MP, not because they don't know that they are working, but they are not dashing out money. Onipa amoti so akase ye member of parliament mnahye bedwani ema de hye wo Zebila abeto ampeso aso onumnyafo Cletus avoka Jankwa yanim ewo Premto Akan Kasiebo nim na wo kyerɛ wadwen 0533898915
0533898915 Facebook and YouTube so ye dem ya na wa search Ahenkan 93.3 FM neja ni akwa ne de ebe ya wutie yi na wonso de wadwenkyere aba show your mind na mayanku ya nimu a Civil and Local Government Staff Association Ghana close akefo and wo mo so de nsem bi ababetu edwa na close akefo wo mo local chairman ewo Brim Central Municipal Assembly mu eye owura abeka fodwo owura beka fodwo de ababetu dwa chem se wo mo kuo no awuwa no amamra kwan so en wo mo te wo mo sheda papa ekomram ena kwati kuo no na ekuo no so ehyehyaya fia ho ehyehyaya afia ho ne se wo mo kuo no mo mpa amanyosem wo mo omo mpa amanyosem wo baako se eye Civil and Local Government Staff Association Ghana chase wonu mu a wo mo eye abamu adwuma no so mo politics nka ho obekọ assemblies ahudro mo hodom di omkui wo mo nka politics asem say ya NDC say ya MPP o wo mo asem nyom asem kro mo gu ya district ahudro mo yo madwuma enu nti no sa ekuo no botaye wo mo teye eno no enu nti wo mo ka ni pempe was ni pen ade a kire wo mo ya assembly members fo a wo mo sa ka closer akikuo no ho no se wamu nhwenu wamu nyi baako agrodie ntokwani opedien so wopa agro kuda Nicodemusly na ukọ wagro so pentokwan so de ane atwen ganganto work fatwa so na kuwanim ena sa pa de kuani mu pa ne politics de nya de so won baje atumo owura abeka fodro ya wono na ya local chairman Closak ewo Brim Central Municipal Assembly mu etwo ne nsem so no wachem se enhyehyaya da ho ya assembly members for no maji abosu ko ba agi posu ya wo mo wo district ahuduro mu no omo nimpa nya se nne no wo beka no wo tie wo mo nim se Closak for no wo mpa politics wo mo nya amanyosem enu ntin wo ka ni pepe was ni pese wo ya assembly member mpo ne ni kwa se ka ukogina esense wo ka Closak for no wonti no eni kwa kwa so kwa kogina se yakoto so aba se me assembly member di wo se assembly member for no mo ti kroma no mo ye enya politics enya omo boa omo ton wo mo ye politics u hwehwe mu abehu NDC for una abehu MPP for so mo ye assembly members enti no se obe ye politics now sabeba kwa wo mo mpa politics amanyosem de na wo no sabi o kakreshi waniase ana yen kuo na ye wamu no yen mpa politics yen mpa amanyosem yen se begu se be ye emfa ye ho wo mo nyom blue ni wo mo green NDC ni MPP se gu mu so a wo mo nye se CPP a wo mo nye papa na patapa players PPP a wo mo nye na se pa se wo be join sa kuo nyina ya amanyoku ahodro na wo sa be ba Closak kuo ni mu de ententa wo se wo be ba assembly mu ono so ya assembly member o enu nti watai ekuo bi achi ye ekuo no so ya manyokuo bi a wowo mu ho ne nti wo baba assembly won se DC ya na se MC se bi ono so ya MPP ni ena assembly member no so ya NDC ni o ti se DC ya na se MC kura ka so ye nko benkum a wase twa afe chomenko na afe wono de na assembly member na wo ya ne Closak kuo no osan dom no ebe manioma ya si one time eba ne sapempuntu a Closak fo hwehwe no wo nsanka enu nti wo sesa bre yo munim de ye omunim amamra no so se amamra ne atwo wo mpefe se Closak fo no enya politics wo munya manyosem enu nti wo kacha assembly member bia ya wo dom Closak ya wo sanso ya assembly member se ne ameka agroni entokwani no o penso afa dibreto na beka Closak kuo no ho. You see, we a local government staff or civil service staff who to me may ye assemblyman and they say, say assembly member no a year emrashe de jani ema district no. That's emrashe de jani who say ye more assembly ho. Now we know director not only MC a problem. Moko assembly meeting na e because moko assembly meeting na director na shewase MC and DC no shewase. By a administration na wo so ko shewase eti adwuma no e de ko ye yana. Enko ye ye to so mienu oba sabotage the government of the
today because I am a party now also. It's a dear abandoned by implement the anome, meaning a man which akoneki. When you man implemented government policy, and into local government, and into Namio, and to run it done a DPFA, so your civil service staff, so local government staff, put me my policies. Into my appoint you on your so in as I appointees, you know, you say, Omutu Mofo. I as a government very boku that appointment here, Yamamono. And now so Mankasa, you better resign, said you man, you die, and yes, I am, you therefore so no more die. Yeah, nipa wuti ni nkan ubepiem ewo Brim Central Municipal Assembly mu a ono na ye local chair at the Civil and Local Government Staff Association Ghana owura abeka fodwo ni kurakura mu no se nsem no awo keka na mi se ayenkofo bi asum hu emi bi atwa mu mo hyeda kwa Supreme Court ekwa penchirechire mu wo sa de we ho se ubetimi aya politics asa abeka close akofo no ho ana na san na Supreme Court gina amamra no so chirechire mu ankasa tie ni terms a wo keka mi twembe fa gba mi twam totu we da mi peja mani hwe so ha mi twam mani na to we li ho enti to do we down am gas ala titi foi e na bia ba ye den na me wa ha enti mi je mi Civil service and local government service no non-partisan work in here yesum yaman yesum the government of the day yesum party it is a one awesome party nyame ayi wadu na party no abaye aban na wonye adwuma ye no woni party no to kwanta mapai cause civil or local government staff abasa na woni party no apai because yemra 2016 association no or the attorney general head of civil service head of local government at the court for interpretation na ekoko na sema Supreme Court a kind say so a local government or civil service staffer who need to meet so your politics and unti so when you say oh your politics are resign and sana wakoye so enya sadia na ye utumi say ye wadi edi ye no yem famran en say ensem but ye be kokko ye gina aman no embra so edi ye wadi yeah sani wa watie no owura ya wuti ni nkan ono na ye local chair edema Civil and Local Government Staff Association Ghana ninkurabata ewo Brim Central Municipal Assembly mu owura abeka fodwo ye ba ko epoye mantemu achim asene na akronfo ankwanko wie wo mu bibia se transformer ema omanfo enyinama hoden wo mako wia ajimu nuama no eno magya transformer no konko na to na ye ba ne yakom ni yakotie de esiye ye wie ne achimodan ECG engineer no manager na nkasa enso be kasa na de wonmo ate ana de womo ayafa wono ni na ode atudwa e de amaye nti anse na be kwa achimase ne asem ne so no wadaro Promotional Beauty and Training Center eya bia ya American farmers so yo oba na opebabi abouti a eya ko wono mo opebabi ahye omowre eya ko wono mo baby bia de bia be ma oba woni pedua no ho aya akono na eluku attractive there eya Commercial Beauty and Training Center awunsiesie eya ade a edimu pa awunsiesie ya ade a eye papa etimi pa Commercial Beauty and Training Center ko na one no enkonkodi nsa woso uyo oba nko ade a no problem awunsiesie bia no obe ne yopo ede amawo na eba ne mema krampo so a owo bibi edema won mo wo ye be ma na pese mo do bubu na kan mo re na wo re na ntia ni na obe de ama pedicure ne manicure na sefo no ni na won mo eye Commercial Beauty and Training Center e hono mo e na wokọ ne etam wo nan de to ye sra so se ye siesie hu a ye nwie kra no wa otima ye odedede sanse e wo bre emam sanse edwuma na won mo ye no wo mu nim se de tinto munya bre eye mane ye fe na ya akono nso etire bia won mo ebo na anika sam ne se bia wo hyeto kro baabi e wo dan ne mpotem untumi makro brano ana wa wo foforo ana honam dodo ana bibi nti untumi makro so obebo oti ana besiesie ho untumi ma de hia so obenya Commercial Beauty and Training Center number na wa frɛ no door to door service obeba de opeso ye no de ho nuama ba utia no abebo omowra no abeye de obeye bia no ababa ma e wo fie se wutu kwan kɔ dwumadie bi nso obaabi ana akɔ program bi na apeso wo de ne kɔ na okokɔ ya husiesie dwumadie ni na amawa eno so Commercial Beauty and Training Center pedicure manicure etrebo makeups ni na no ono bekɔ na wakɔ akɔye amawo so wa bufra bi nso na adwuma wei na ni gi ho a
ɔse fa ne bra ɔde bosome kakra bi ebe kyerɛkyerɛ akwadaa no na wahu adwuma n'ani so wadaroma Marshall Beauty and Training Center wo Achim Oda udu baby a traffic light wona yesa de wo kɔ nursing school mo no na no emu finfin baby na Marshall Beauty and Training Center wo friend 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171 667 0244 171 667 now no edinsa wo so kuo bi nso epe asase ahan wo mo pe 2 plot edeko 2 plot edeko se uwobi na edasenia besi aboabo kwanchan ba bia company cross e won mu anije ho enti frey 0244 878763 0244 878763 na oni company kro edinsa wo so se wo asase ni bia na wa frɛ na ne won mo akasa wasugu so ya wutie awia prem tobre akan kase ewo Ahenkan FM what wasum papa no for wadwen channel for 0533898915 0533898915 text message and na WhatsApp yebekinkan amon Facebook live on so ye ho enne awmachi beye anadwompo beye no mienu ede ba awmachi beye no miensa ena adehia ewo achima sene mempasem ene wonma wo asene MTN betom wonma mene da kokko wonma ewo zongo Islamic ene miamia woduro bi wom light foin light idum ya won mu dwin se bia ECG ya na age wom anim enyina mahoden sana eya kronfo na akwakotu transformer enuma sa brono mbobɔ sun emma won mu nina light no sa kronfo akwakotu transformer no ntisa 2 day kwatri mu no na won mu dwin se yadum light nsa na akronfo no won mu yaduma no mo to transformer na to form mo fitiri eyi mu niama na bomodia di machi o Facebook live na asema miken ene nsamone a adeboniefo bi akwakodi adehye bia wa achema sene no wo makotu transformer esisu yi adwuma a ejawom transformer ejawom bu adwuma wadre no wo makotu ne live ato form ajimu nuama nina de kɔ na eno na wo mo kire sei transformer no de okɔ a konko ni da hɔ no mo na mom emu nuama na eye kopa no enwoma na eye kopa na ewom no eno na kronfo na yi kɔ a wo magya konko na to no mo na awasem ne sei baabi a won mu kɔ ye nso eye bia ya fe no asene mempasem mu a munim asene kakra no why se wu free asene kro no mu kra no wu free asene kro dua no mu kra no bon se wo kɔ na akakra wadu bata bi ehye no so a bon se signboard bi atwegu ayi so na esikwa no mempasem sa transformer na si wono na eho no mo eno nkodi sansem one no enti wo kɔ bata bi no asene mempasem eho no mo na asem na miken na udimachi o Facebook live ano aba behwe de ade no eti ankasa yene adehye bi kasa no mu chem chan kan news say transformer no eye no kra wo mto no ma na adwo 2 ekwotre eno mu se light na dum dom de ebo wo mjin se light na ECG fo age wo mo light na bia bibi nti na akwakoba ne sanji wo mde obia afa na adwa nkoho enti obia mpo ampiempo ankokasa bia mekohwa de kra esi so mjin se bia light out sana akromfo na eye adwuma na transformer no pepa etale ho anade etale ho ne nuama ya twera gusu no wo mu kyerema transformer ni mu duro no eye 790 kg 790 kilograms ena afi ne power rate no so eye 100 kVA 100 kVA na transformer no ho na no enuoma ma twera gu a eche ne bobre no wo mu ye transformer no 2022 ena wo ma ye no wo mu hyehye sa transformer no kama yenso yensa etumi kan bi na awrewo so mesi yei ene de ekoso no omanfon bi efa sa akonya no so ene Ahenkan news kasai ede adesede atu ECG adwumafo anim ene aban nanim sei we de ohwo abapan ena kronfo so abedi wo ma wui
enti wɔn srɛ pan sɛ nimanim yɛ wɔn pɛ transformer no bi emra mesi suma wɔn ayansa de ntoburo bebu ansa de yadeɛ bɛyi ne ti papaapa ɔhyew bɛde wɔn mo na awrawosɛm bɛ wɔm ni sɛ ade hyɛ wɔ saa aburo no wɔ nyinaa so deɛ ɔwɔ store ne store obetum sanso onya light deɛ ɔde light di dwuma biara no onya light endi dwuma nti wɔn sra da kora dɔnto akora buru ECG fo wɔn so wɔn na animanim yɛ wɔn pɛ transformer no bi emesi suma wɔn ensɛm de tu dwani me twembe fa gba me twam to we da e me pagya mani hwe so ha me twam mani na to we li ho enti to do we down am gas ala titi foi e na bia ba ye na me wa ha enti me gya me fie ho no ana me hu se transformer da wo ye chi ha no me se ana me ka kye me se na electricity foi be ye adwuma na adwuma na transformer na ye to afiri so abeda wo ye chi na me se enye wo ma gate yi da haidie em sa kronfo na ba ye enti na me engine enti me pi ha na me hu no ana se ye tutu transformer ne mu ne ma nyina afiri an se ye adwuma aba so se e ya kronfo na be di se adwuma no ye sro mo se some what transformer ni bi so o hye waba enti o mbeye na animanim ya ama ye nyesa ye ho be kire ye we dey adichi ya hu say light ni ho me ma sometimes to yen because last 3 days ya na top ase no na am transformer na work enti mpo so na so maybe if na dru yen so yeso ansa am kika say na am be yi transformer na ngasa ko enti e bae no so ampampa ade ne de kire wono ma am yi am de ko ahwachi be etien be ceremony hu say light no off te ko say be a problem bi na ba ti ade chi ya e ba ko ne say e transformer no am be tu e de tu mu nyama ni nyina enwanwa pa say ade power wom na omatumi atu ade no atofo mo de tumu ne manyina no abe ni say electricity fo no mo be yehu adu ade che ya nkola no say mmehia ade ba ya omatu ne tonto na da ho enwanwa we de enwanwa pa me sis mi tis stamp ni se mi bi da enwanwa pa che say ye ena na do an ye da hwa na kanea no dudu ye ho enti anope ye sore na omo na so say transformer ni ya betu ebo ni ye ni say bi hu bibi keke no mo betu ko ensa me be hwe ya ye no kro ye tie nwanwa pa enti enwanwa pa we ya de hye bi e wo achema sene brono awodro be ye num ko koso a light transformer akronfo betu ye ese mu nuama no aha wo mo ama wo mu ni light wo mu nsem bi ene se de mu hu no eno mo de tu dwa no nyame adom ye nsaka achem odan ECG ne nkrabata no mia wodro a wo mu yadwuma ko eso pa asene ehye wono mase manager engineer Maxwell Esel abanwan so akra wadawro ma otimi nka wie ma ha eba nka FM so yo mejo so mitia une wetiefo nyina etiefo ni na so je so ya da ase so age so ena wie na wadawro mo transformer ye kan wasem achema sene mempa asem a wo makotu atofom ayimu nuama ja konko na to ono no wadawro mo mate na makwa akohwe ena muhu ne sen den na mo ka fa ho yo we de na wo ka no eno ano no se anapei ne enso yenya ne tiese transformer serve cube form wa hai eda form yendi ho abrokra e ba behwe ma yehu se emu nyama ni na de yetutu ni na ma yese o menja hwi wom na aka tonturu wan kwa yesi akwa me no ka say police commander the sign was site ha omuso omo enhwehwem kakra enti dia wote ene de no ano no bibia ahyase a ekoso a enye pepe bi ebetumi aboa ye nyina power yi esevi ye nyina yesi edwuma ye na se obakofo ni brenti oba be wie mu nyama de akoma ye nyina ya da suma. I don't think say that person is a good citizen. It means na mamma ye I how am I empower. This is the third transformer, the first this year, but the third transformer a comfort area achimda ena enya sempa kra ye kra de adwinse bia de di kan a wo mo adi bia no ani sa na mienu kra di nkan si na odawru mo mienu na asi dada a we kan wa miensa no enu so si wo hemfa na hemfa enti first one is you ayebi ena second one ewo asawase ena we so be si hai na nsa na we kra si wa hai na se kufodua ne tapo so ebi enti wuntumi hu nipa bonfo a omu yesa no ombo preti akaka no mu dwane afa ha kaka you ntumi hu se na
omusi operate edifa engineer wadaruma ma yensua de kakra transformer nankasa no ya nya expert kran yenim se yesusu se bia enyinama hoden tumi a ewo mu no ana ewo ho no ana odinti eni kwan so bi kra di agro ko ho na enti akronfo tumi aba be tu transformer nankasa to fom ayi mu nuama san no mususu se ebi obi owo ho nimdie bi eka ho bia na mo am nkrofo no bi ka ho bia na mo suspecting nkrofo fro bi definitely obetumi ayesa ade na je se ho nimdie na yen nkofo de yentumi enka se nkofo ka ho ana se nkofo ka ho and investigation na obetumi ache but omo install transformers any omo boys omo ye ejuma normally no krampo a third party contractors na tadi juma say my na certainly almost ebe wo boys almost benim ehun bi and definitely obi nim ehun bi je say aso technical school abai amanfo ewo nim je bebre ewo electricity ejuma ho bi mu wo a omo ko wia nyama sa na etumi kom ebi mu so nya omo tidibi nti mi gibi se we dey I say we nya ni tidibi owura maxo wadaroma transformer matu ato efoma yimu nuama wachema se ne mempase ma ye kan wasemi emu duo te sen ne bo sen moto ne breben ma yen hwe ne bobre kakra okay and se ope transformer ne ho information dia be fan se ne di ni kunkun transformer and I manufactured in 2022 100 kV transformer. Now street value now $5,200. Me patcho street value no eno ne eden a me just say no bo ukota. Okay, and I saying $5,200. Eba Ghana city say ne number saying. And they say they multiply current rate 12 and 12.5 meaning baby that's the same. Oh, okay. Akwakuba ni say wan so kire say enye de edi kan ni empo ba bia mo cover no achimasa block no ebi asu ayire bi asanwase na de etoso miensa enana dwea ahomachi wasene na koso no mo so mo de nhihye bi agu akwan mu a mo hwese mbetumi asi sa akrono nketenkete no ano ana se de asi dada no ye hwehwemu achi nkrofo bi amanka ye de baba yense na ho ama foforo bi e de asuan nyansa na yo and am say ye busua ehwe kwan a ye be fa so na won say ye transformers nta emben fie nya de that ne de ya Ukraine although e fie bi wo opposite there nanso adisua de ye de ma omo ben transformers ni nya say titi assembly men ni e for ni say transformer no yen fan say ya ye japade say yan tumi am fan say ye japade na ye hunu say ECG ana say bibia wan hwa ye ma ye ni nko the fan say ye japade a enya say wu so bi gina ho a utumi bi san question because transformer no say ye via ana say atwenche bi to na wo be de sum kaka ansana ya ka say ye di fofo e de bro no ansana no wa bre we ye djuma bia ye nyina ye mbo ho ban ya ye ben ho no se kan ya ko offer na mfa ni say isi before kwacha for omodum sebe omodum life there be ya ni sa dia emboa nti se kan ya ni ko offer inquisitive na hwese den ama ai uben transformer na hwese transformer na da hu siwa na sensiwa you can raise alarm nti yensu additional dia ye de ma omo ben transformer ni na last one we see you go around any omo ben transformer ni na ekasai say omo ni ko transformer sa so na yes obia uhu se car bia passport transformer ho na so obi ewrem na anya isi you can raise alarm which may be a question if you see something say something you nyina yama yininda ho na embo yina na yimbo ye transformer mobile. Okay, ora maxo mpacho ti we ya akwakoba ne sa no ye fefa man kan news ye din kan ba ho no aba enenemu a bro no be makomako enum ekode
woman na any light essence woman na woman edan transformer we enti akwakoba ne se ne yebeyi woman line akoto baby fufo no manya nyina ma hoden ana se mo de transformer no foforo ba be sisu ani se de be ya woman edi ye nyuma ebetumi di aye woman edi ye so ma adwuma betumi di aye woman ehia wodam woman ma wo ne apemfo ne de kekan woman betumi anya bomframa edi ada eno ne yeso musen yo ende sena wakano yede nyama tukwema yede transformer ni be fi koforia aba na yede abe replace but for the time being most of the circuits are already loaded would be could be one na akoshe no so na no so akoye two troubles and the shekwem say yomodi ba ne be bedu ntem na yetumi I say na fix na ya man for no so enya life na obi anwa to nti me patro nti wo mo hwe no mu na and the mean shebo but e gusu ayeye ho adwuma okay nti de obeka che o man for no so munya botre ntwen on mo se kaka nhwe ni kaka e gusu ye ho adwuma all right kaye ja kwan na so yete so ne police commander akwakopie baabi a abrewo semi ana de bonefo ikoyi na commander nso nsembe no de tudwa efa ho ane de ono ye ni separate interview nje no nyame njira ho ntimi okay ni na ni se yema yi na should be watchdogs yi na yim de yimi ohu bibia awo se utumi ebogu de wura na se utumi so kan wa se because ti se ka bi de gina kwa 7pm ndi sa no kan se ohu bibi sa na awo se obo modin na wo so wo de tuja uni number bia police number na bibia na wa frɛ 999 fra se eda tuja se ohu bibia me frɛ nti sa no se na ehia se na education ni beko so bia hu bibia echi na jin kakra na se onye ya on frɛ na at least obi mbram de hwɛ okay engineer wasema wo kan we de enkomo ne pesem di sia na wo fraba se bia obi kwoto se ka bi si transformer ho a ene Ghana ya kwan bebre ebinum genjina kwan gu nsuo ebinum sabi wani mu a wo mu gya wo mu nan ene de eke kan nti ebi kura obekọ na ka bia park adwun se bi ogu nsuo ana bia otu kwan na wagina ye bibi nti wadwen maso eno nso nti na o se ma ye nyina ye ni da ho ye nyina ye ni da ho dia obi gina baby na o suspect a o se ade ni se o suspect a ye na me nyina ya huhum ni kasa wo ba ye na ye bu ye ni gu so unya suspect bi a na wa frɛ wo de untumi ye ho hwe nti wo de ani se obɛfrɛ me hu ka bi si I say gina a chekaka but me ntumi nkɔ nti se mbetumi aye ho bibia wo fra wo ye wedwuma obi so de sha sisi de bia wo so de nkosi ye na kese ye nyina ye kɔ so okay owura maxo ye da se awie no obrani nchirimo de ama nyankopon hira opa ye bompa enso se transformer no eba bedu ntem se de be ya omanfo no benya anyinima hoden ye da se awie yi yo mismo da mate wo sa kwenye ya muda mai we aye district manager menka ne sa odan ECG no womo ye adwuma komia miawdo bebre achease ehye odan ECG ase ofansa yiribi asene man so akroso miawdo bebre so pa womo nina womo manager engineer Maxwell Esel ena yene no kɔbɔ nkomo efa akrono a akoso ewa achema sene mempasem transformer wo no mu akronfa koyi asifom ayemu doso no eno ho nkomo ena yene no ekɔbɔ ye no enti manager engineer Maxwell nensem odi tudwa eno no mpa cho se opese hu se de krono no kɔ ya bra Facebook live ya sisi post ankasie mienu transformer she finfin so mo de den kra na kofu yo so mo sha agongo ho so mo ye den obi ntumi nkire an no mo kuta atwede na ngofo no mabo mo pa cause baby a transformer yi she pa wo manya botre yi atofom biem na wo ma jimu nuama no bra Facebook live hwehwe Ahenkan 93.3 FM ewo Facebook live ubenya yen na bra behwe sede asem no ano den etie
ti awre wo papa yen hwe se ye de omanfo adwenkyere ba ko mienu bi a aba ebeto akase no so de ama wo na ye de asi mami nko Facebook na memfa madwenkyere no embra Dr. Downblow ede ne de aba o se enye ye constitution no ene shekete se president oteso nko parliament enko ka oman ne bobranka na ado danko akufuado keni kwanso woko kra na nsemo ko ka de centro nko shama ba edina ono so se akufu akwa state of the criminalities address munhwe ye wate mu behwe ye pa mbaze shama ba mbaze enwa ara nsema elekikan ma yanko ha say no nadwenche no de aba no so obu ade pa na no kra no ho ka no Eric Kwaku Buadi ono so ede ne de aba say nanado state of nations address na fantastic over for so the assignment so and or the aba say assignment so say state of nations address no ana nado de baaye no ehefa na ka say Ghana for bra ye bebre ni ebete so na nado ni MPP o mbeko opposition no mo da master planner junior kentampo ono so de ne dia base na nado kenkanu agwa kenkan ye no Dr. Baumian so be kenkan bi pe next president 2025 you ko mensa pillar 2 so de ne dia badome kwa benya constituency Osisa state of nations address ye go ye best papa and some na break the 8 no de ebeba so fili gado chisilasi so edene dia ba say his excellency nanado wa hihye nioma papa na Ghana economy no ye jirikiko fantastic Wilberforce Sefwi makan mamenko crespo fufuo so edifri fufuo no dia ba say opeso obusa NDC fuo no ede na nko mo hwehwe state of nations address na nko mo pede be na atiewo je yala ado kobwa Albert ono so se kwaku you do or watching you live at Obuase Daniel Coleman so share live every ahafu Kenya say number 2 Jericho Osu Ochia Onimonya for Patrick Bano MP for Esutifi North ena Misko Spelele so de abase nanado so nanu na ejina yie pa hihye yie ti breaking the 8 ebeba so ba omi abeto so teacher kwadwo tepa enyina susu ono so se ti JDM no course o nani bi no apese o kire sen no so opese o kire sen ena ono so de ne de abe mama fancy hey na yen so yeah sorry so no na menka tie for say transformer ne bo no engineer na o say wo mom ton dollars $5,200 the I say asene the 100 kVA no eno ne $5,200 into 200 kVA esro ne bo 50 kVA esro no so bo asene the ase wo omako wiya wa yi mempasemi $5,200 $100 kVA now the bag Ghana cedis ma enenam 64,000 Ghana cedis 64,000 Ghana 640 million baby enenam eno no as we kasen ke ejiji an gabe ya ikrani anjiji nwie ti ache isi difo na do froba light bill betia ye di si na yakọ ya wrewo sempa ye di si na yakọ na ye fro na yaw o ye organizer ewo Bompaye Junction o ye organizer onda ono wahye mahama 24-hour economy nase na na ya wawie mi chia papa on hairdressers ni mi chia mo na rasta onso won chen on man glass for no muso awie mi chia mo pa na happy birthday nkoma ye fro Mrs. Rita Faishaman Akan Mrs. Rita Faishaman Akan you say happy birthday na birthday na nipa no atwraba no asana kuma mumanti wa se wa yusu ano ma menkan na de mo amuntie bi meyi bi afrim
wakɔ high grade ɛne de paa sɛ always show birthday sans o trema uye nipa bi a nyame no mnikre nie uye nipa paa say fantastic birthday to the amazing woman Mrs. Rita Feishaman Aka. May this your new year brings you joy and happiness. May you live beyond 93.3. Nese ebe hatawe no. Enti Rita Feishaman Aka uye teacher ni happy birthday to you. Message me if you producer. Onhini Jan Ata aka Elijah. Ono ene de message we ba si emfama. Ono aso ne producer ya wie DJ Kwabike edie ko Facebook live ene YouTube aka la line. Ewie Akenkan fa wote yanka ye me